Koe nei te rā peti peti kore, ara Gamble Free Day ki roto o Aotearoa. I haere atua te karere ki tētahi hui e whakanui ana I taua kaupapa. He mahi tahi ki te kaupare I te mate peti peti. Today's event is about promoting healthy Māori activities as an alternative to gambling. Koe nei tētahi o ngā hui kua whakaritea ki te kaupare I te mate peti peti ki roto o Aotearoa. He kēmu, he kaupapa whakaratarata I te rangatahi te mahi, engari aha koa he ngā hau te otinga mai, ko te kaupapa hōhonu o roto, kia kaua te hunga Māori e herea ki tēnei mate. This event today is being run by Ōrākei Watersports, who doesn't accept poker machine money. As a community organisation, it acknowledges the harm that it's doing to our communities. Kua tere piki I te toko maha o ngā pūtea, kai te whakapauria I te mahi peti peti. I te tau kotahi mano iwa rau iwa te kau mārima, whā te kau miriona tāra te maha o te pūtea, I whakapauria ki tēnei mahi. I te tau rua mano te kau, I piki auwata tauranga ki te whā te kau miriona tāra. He piki ngā mā te kotahi mano kotahi rau pai heneti. Hei tā ētahi kai te hoi te kāwanatanga I te waka he ki te kaupare I tēnei raru. The government should be standing up like the people are today. We've got to support our rangatahi and all our people vulnerable to addiction from the pokie machines and from gambling. And government is not sending the right messages with their behaviour at the moment. Well, we stopped the convention centre, the Sky City Convention Centre, from going ahead for a start. Nō reira he hua ka puta I tēnei mahi. Those who think that the money comes back into communities, they need to have a look a little bit deeper because it's not as clear-cut as that. I tēnei wā tonu kai te kōkiritia te whakahautanga o te pire peti peti o te kāwanatanga ki te whakaheke I ngā mihini peti peti ki roto I ngā hapori. He tā Gardner, te karere.